Hello pelok, hari ni video ngan pesno to bi kumnu phila aban use agani phone pay claim bank account. Hai pelok lada pim don bank account lada pim don ATM lo phila aban use agani phone pay. Bon ha ki bru ki don ako sanam lada ngim don da agani bank account lada ngim don ATM la ngila am ban use. Hai pelok ngila aban use lada pim don bank account lada pim don ATM card ro phila aban use agani phone pay. Lada pi ko aban tip phila aban pa ini video lada pi de khat san kan ru kan yang sunam lo pelok phila aban use Kumno Ban news lada pim don bank account lada pim don ATM sangat dangan sesuatu di hari ni video. Ini video important bhai pi lada pi de bro bocong sabar. Tapi ku aban pay online pila aban pay lada pi pai ni video bonga sesuatu pi. Sesuatu aban start ni video awi request ngak ku aban pi lada pi new hari ni channel jonga sesuatu support inga subscribe ni channel jonga. Tapi la aban comment hari ni video jonga de isnong jompi ngan like jaga comment ngan I heart jaga comment jompi. Tapi la aban join telegram channel jonga lada pi don nu posen pila aban pilih telegram bro kan I link pi hani ha description kadai free blog telegram don kabre ban ai bisa tang chin karo pi don kam tang ban klik de chu klik ha join de pila ade subscriber jonga ha telegram de bale pi join telegram wa telegram ro kan ai gi obi hi lada don app bo mit mai ngan send link lada don kum kunja criteria bonga complete 8000 lah hija subscriber phata ro ngan ai gi obi de karo pila ban min so ba le de join no telegram channel jonga Emantang ada ikut ni mobile screen jonga dengan bisnya robi step by step. Lada pim don ni kata pengagong kumno pila ban use ni phone pay app ini khasi. Deblok I hope pila ini mobile screen jonga tapi kat ini de phone pay app jonga ngala download phone pay app. Emantang anda je blok first of all ngan delete ini phone pay app dengan bisnya robi do nong kong mak emantang klik hang ne dengan uninstall ini phone pay app jonga. Tapi mentang ada uninstall. Tementang pidon kamban le yuk. Lada pi ku link direct. Pilih ha description dengan I link pi cu klik hatu link epi la ban download lada pi ko api la ban link ha play store blog pidon kam ban source hang ne phone pay lada pi source phone pay am tapi ni i phone pay am gan source hang ne source kumni tapi i ga thori phone pay UPI paytm de cu klik hane ta install ni app lada pi la use phone pay mon pi la ban update your phone pay app bro teman tangan wait lada ani la complete dengan install dengan bisno toy pi next de blog pai nga la da install ni app teman tangan klik hani open lada klik hani open teman tangan open ni phone pay app jonga lada pila ada open your phone pay app blog next ngan bisno toy pi kumnu pila ban restart lada pila ada restart kumnu pila ban use ni phone pay claim bank account claim ATM card rongan pision thopi dapat blog hani ka on log into phone pay we will create an account if you don't have lada pim don account that can create account hani pidon kampan iPhone number jopi tamanta lada pi lada iPhone number blog pidon kampan klik hani proceed tamanta ngan iPhone number hangne dep dengan klik hani proceed ma lada pim tip ya passcode the pila ban verify the OTP ro dapat menta ani account jonga la verify tementa kartu ini facing your bank account tekan face jaga bank account jonga tementa next pidon kambal le you nawan ata we important ha am piko aban tip kumno ban use claim phone pay claim ro atau lada company kumni da chuklik ni only this time chuklik ni allow if they can to epi kumni loading your phone pay account kan loading your phone pay account jong phi lada use first time lo kan to epi kumni da chuklik ni allow chuklik ni allow lada pe klik ni allow blog next company pe kumni the any day of phone pay app tamanta pi don a question kumno pi la ban use agani phone pay lada pim don bank account re dengan pen pi chpanga first of all any day interface joni phone pay company bhara number slow net telada kala apni kumni blog cho manta pi don kamal le you bai hani ha check balance pi lada pi klik am happy company re hanga company nga don artli bank account by da company kumni tang ba happy ka lada ka ong pi art bank account long blok pi don kamban klik kumni company pi kumni da pi don kamban yon honi lai art re bank account namat pim don bank account kumnu pi art am data away step lai art bank account the next blok pi ka tho hani any day every day reward every day invite now the every day phone pay wallet the pidon kamban le you block pidon kamban klik hani phone pay wallet lada pi klik hani phone pay wallet block hani company pi gumni the ka tho hani activate your wallet chu klik hani activate wallet tamanta kan send OTP hani number jong pi data OTP kan poi directly hangne the pai block manta lada pi la adap itu tepat hani ka tho low balance the hani ka tho top wallet ne then lada pi klik hani process to top up first of all plug pim don bank account re
Demul pyndonkam lada pim use lada pim don bank account rodang ba bisa pyndonkam phone pay kam ai bisa rai pi baita lada pi dei bru nang khan yo khat pras name the pim don bank account lada pi la dei arpo wero pim don bank account ra tang ba don i bru ki sen bisa pi suppose de ying jong pi ki ko ban sen bisa pi nei blog jong pi ki ko ban sen bisa pi ita por phi la ban top up hang ne pila ban ai suppose pi ko ban I para jong pi ki ko ban sen ni pi lais pa no te chu ai hani lies pa lada pila adap I hani lies pa next pi ka thoni process to top up to click hani process to top up the lada pi click hani they never run out of wallet balance whenever your balance goes below 4000 phone pay will top up your wallet automatically temanta kapan ikum ni pat pi away ka ong chain pila ban use gani bank jong pi pi don kam ban top up lada pi la adap top up the next tu bisa bapi use kan poi hani ha low balance pim ta ka tho low balance kan poi hang ne te pa we ka tho set auto top up we ka tho continue to top up te manta hani ka hajonga ka pan ikum ni namat ani a mobile jonga la link ha gani bank tang ba a mobile jong pi ka pat link re te lada a mobile jong pi ka pat link re ita pot phi la ban I number jong I para jong pi te ani a phone pay kan I notification niki tekan ongi kisen atta telada kisen ata bisa kan poi hang ni to debit data bisa ka poi hang ni de phila ban use ata bisa ban thet tiar ban woror to blog I hope blog phila so tho telada pi one back blog hani phila ban upgrade ya wallet jong philo lada pi kwa lada pi click hani upgrade wallet am hani pi don kam ban IKYC telada pi IKYC no blog phila ban bo hodo r lak blog hodo r lak phila ban bo hani phone pay wallet jong pi ban le ye gani KYC pi don campaign detail other detail address detail personal detail but video call pi don kam ban le any lada pi ko aban bo hado ahar lak tangka hagania phone pay wallet jong pi lada pim don bank account ra te so iwi any bisa bo pi bo em any bisa pila ban withdraw cha bank jong pi ro tangba pim don bank re te ani pangapan sinyo thoi pm hani pim don kam re pim la ra ban withdraw bisa tangba lada bisa kala poi hang ne te phila ban scan and pay ani bisa ro lada phi scan and pay de ani bisa kan le chita bro tangba phim la da ban withdraw du bisa lada phi top up chis parts pala isparo phim la da withdraw the blog I hope blog phila so to kumni phila ban use ni phone pay lada phim don bank account the blog I hope phila so to kumno ban use ni phone pay app lada phim don bank account ngala so thoi pi lada pi pai ni video do menta da blog I hope blog phila so to do kuble chi boni pi phi wan hado menta ban pai ni video ban pokot ni video the blog I hope phi yo jing menta da ni video jonga lada phi don e question do phila ban comment ha ni video the blog kumni blog lada pi ko ban mai bisa online phila ban check ni video ha ni video ngala so thoi pi the blog tai tam na si blog kuble chi bon